بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان لقيفتوتك إنك خيري لا. الحمد لله رب العالمين. وقجرات سنين جنة إن شاء الله تعالى الرقصة السابر يدو تكني سنين ما يربين فده سنس مالي جنان نما ملائكة ربي قاد سيستيف نما ملائكة ربي قاد سيستيف جتشو sahabdicha nabii keenna rabbiin agartanii kabajaa itti godhee addunyaa gubbatti malaa'ikaan akka agartee gaaddiseessituuf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isa godhe jechuu waan nama ajaa'ibu duuba fadlii abbaa ofii fedheef rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sharafa kenna jechuu abdallah binu amri binu haraam ka jedhaniin sahabdicha nabii keenna abbaa jaabirii gaafa duula uhudii keessatti shahiide duba jaabir qissaa sanirraa yeroo dubbatu waan jedhu jii'a bi'abii yawma uhdin qad muthila bihi حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا أكنا جل دوبا غافة دولا أهدي كيست أبوك يعني دفميج أبا إسا عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو يتني دفميج دوبا أبا إسا مكان إسا عبد الله بن عمرو جانين حقا فندري نبي كينا كيامت haga fuunduree nabii kennaa kaayamutti waqad sujjiya jedhe dhugumatti haala maramee jirutti jechaadha thawban huccuudhaan fadhahabtu uriidu an akshifa anhu fanahaanii qawmii thumma dhahabtu akshifu anhu fanahaanii qawmii jedhe eegana agarteen hin deemee jedhe aniin kun takkiyyuun hin seenee jedhe agartee kaa isarraa saaquudhatti fuula isaatirraa saaquudhatti na dhoorgee jedhe agartee warri gosa kiyya irraan saaqin jedhanii maaliif jennaan gaafa duula uhudii san rakkoo guddatu argame warra agartee muslimtoota ka gaafas dhuman ajjeesanii hin dhiifne warri kaafirtoota hin cicciran kaan funyaan irraa muranii gurra irraa muranii hidhii irraa muranii waan akkanaa kanatti dalagan kaan agartee ka tiruu keessaa baasanii hamzaafaa akkuma beeytan san bifa kanaan nama hedduu ciccirame janaazin isaanii ajjeefamee nafne kana yoo arge namni aanaadhaa qalbii caba kanaaf jecha agartee warri kuwwan irraa dhoorgan huccuun mammaranii waan jiruufi irraan saaqin jedhaniin inni irraa saaqee agartee fuula isaa kana laaluu barbaade abbaadhaa dhungatuu barbaade duuba ummanni hin dhoowwan na dhoowwanii jedhe duuba agartee na dhoowwanii jedhe kana jedhe bara achumaa duuba ummanni na dhoowwanii jedhe warri agartee gosa isaa fa'amara rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam farufi'a nabiin keenya agartee ni ajajee ol fuudhamuu isaatitti ol fuudhanii jedhe فسمع صوت صائحة ندقى نبي محمد سقالي أغرتي إسي إيتو تاتي تبوتو جتشو فقال نجد من هذه أين إسين تنجد إيقافة نبي فقالوا نجد أن ابنة عمر أو أخت عمر أكنا جانين دو إسين تنغرتي كا انت لأمري تجانين انت لأمري بوليتي أغرتي عبد الله بن عمري تكي يشكين أغرتي راوي الرأي أخت عمر جانين obboleettii amriitii intala amriitii takkiyyuu immoo obboleettii amriitii jedhan ibnatu amrin aw uktu amrin gaafa agartee obboleettii amrii taate adaadaa agartee adaadaa agartee abdallah binu amrii taati jechuu duuba gaafa immootu agartee intala amrii taate obboleettii abdallah binu amrii taati jechuu raawiin hin shakkee takkiyyuu waan jedhan riwaayaa biraa keessatti agartee jaabir yeroo dubbatu waan jedhe shakkiidhaan maletti fidee jira في رواية أخرى جرى أن جابر رضي الله عنه قال فجعلت أمتي فاطمة تبكي جرى ni seentee jedhe agartee adaadanti ya faaximaan booyuudhatti seentee jedhe shakkiidhaan malee fidee garuu mootuu waan jedhan obboleettii abbaa isaa ta'uu fi takkiyyuu adaadaa abbaa isaa ta'uun ni malaa lachinuu faaximaa jedhamtee yaamamuun isii ni malaa jedhan lachinuu faaximaa jedhamtee yaamamuun isii ni malaa jedhan duuba
kanaaf agartee ka namni adaadaa abbaatilleen waan abbaan adaadaa jedhuufi ijoolleellee walumaan adaadaa jechuun ni dandahama. kanaaf jecha akkas ta'uun ni malaa jedhan wallaahu ta'aalaa a'lam. duuba isiin ni bootte nabiin keenya ni jedhe falima tabkii maaliif bootti awlaa tabkii takkiyyuun boo'in فما زالت الملائكة تذلله بأجنحتها حتى رفع ملائكان ديم نجد أغرتي إسا كان أغادسي سورة كولو إسيتين ملائكان كولو قبدك كولو إسيتين غادسي سيتي فكادون التنباني هاگا إني فورمي أغرتي قبري كايموت سبحان الله ربي الله الدرجة هاگا نقو إسير أفكين جتشو إسا أفكين جتشو لا عبد الله بن عمر ربي سرها جالتو سابدك نبي كينا قدتش قاف دولا أهدي كيستيرو وراني مسلم توتا ورانا كما توكو كأغرتي به ورانا كما توكو كان ويتي أغرتي دري أهدي غاني أمة مشركة هدو من إساني أرغاني والفوندرة أبتا رئيسني منافقة بكمان سن عبد الله بن أبي بن سلولة كجراني نما إبا سديه waraana kuma tokkoo keessa nama 300 kana basaase kaani dachaana jedheen eenyu fulollaan beeynu agallu jedheen gara madiinatti nu dachaasaa jedheen ay muhammad taatu innuu qaalii nun godhuuti ganda keessa teennee lollaynaan didee agartee gabbahe maaliif asit duunayyuun beeynu kaanu dachaasaa jedheen nama hagasii guuratee dache sahaban namni achitti gadi hafe nama 700 calla yeroo kana abdallah bin umar bin haram kun rabbi sarraa hajaalatu jala deemee kadhatee rabbii jedhaa nabii rabbiin xiqqeessina rabbii jedhaa diiniin xiqqeessina yoomallollee numa keessa gadhaabadhaa osoo aduwwiin akkana nu laaltee nu agartu nu dhiiftanii nu biraan deemina qalbii nabiin cabsina jedhee kadhataa dhaqee jala deemee itti booyaa dhaqee didan duuba hin kadhatte namni kun gaafa san akka ajaa'ibaatitti warra nama 300 ka dachee ka agartee namticha munaafiqaa qaalii godhanii dacha'an san jala deemee kadhate maalumaaf awwaluma gandatti nafina eega akkana yaaddan warri munaafiqaa immootu akka jeeshii muslimtootaa cabu fedhan kanaaf jecha agartee osoo awwalaa gandatti hafanii kama danda'an dhufanii gizee jeeshiin lamaa wal fuuldura dhaabbate asii agartee ka gamasii illee kuun laalee argu ka ummanni muslimtoota illee argan isaan gatanii biraa deeman tolchitayyaa warra madiinaadhaa jedhanii agartee warri mushriktoota ka loluudhaaf dhufan warri aduwwiin gammadanii waan biraa ta'an duuba kamalee gammadan hojii agartee kana waytii argan nuti agartee ummata muhaajiraa ka agartee baqatee isinitti dhufe malee isiniin loluuf hin dhufne dachaa nurraa jedhaniin akka kanatti duuba kufriidhaan walii galee warri munaafiqaa kun jechaadha akkaataa jeeshii muslimtoota itti cabsan kana karaa barbaadan duuba kanaaf rabbiin innal munaafiqiina fi darkil asfali min annaari jedhee bar munaafiin agartee jala jaleedhaa galaa jedhee bar ibidda keessatti illee battala gala gara gadi aanu san dubbii isaatu jabduu laal akkana nama dalagan gaafsan namni kun abdallah bin amri kun rabbi sarraa jaalatu abdallah bin amri bin haram rabbi sarraa jaalatu nama gaafa san jara san kadhate jechu eega sanii waan jedheen deemaa jedheen rabbiin nabiyyi isaan xiqqeessu ufumaa isin xiqqaattan malee kadhatee dadhabee jennaan jechu duuba akkasanii inni sun nama kana jechu yaa obboleewwan keenya kanaafin isiniin jedhee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa abbaa ofii fedhe addunyaa gubbatti qadrii itti godha janaaza isaa malaa'ikaa gaaddiseessafii ture akka aduun isatti hin baane wayroo inni du'erraa eegalee haga yeroo qabrii isa kaaniti subhaanallah 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 kanan isiniin jedha insha allahu ta'aalaa seenaa tana fakkaattuun haga walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu ma'a assalaam ila liqaa